Das war una domanda del. Inclea in un dret del Shell dice qui quell'iniziativa di 200 francs per il Grigiun, per l'informazione in Grigiun, nuves consequences, o nuves grandes consequences. Sie hätte insofern Konsequenzen, dass man auch in Graubünden alles genau anschauen, also nicht wir, sondern Programmdirektion. Das ist klar, die eine oder andere Diskussion, über die kann man diskutieren. Auch Zuschauerinnen und Zuschauer kennen das Programm. Ich weiß nicht, ob jede Comedy-Sendung, ob La Show oder so Sachen nachher noch existieren werden. La Show doit Bob Pled. Non si ci vinto già con in terza staffel ni. Ja, ni, la Show datio. Senza mumera qu'il Roman Hug mir de pli Tele Südostschweiz. De Patomo pli quei Sprignà, Striha, che sai io. Aber sind sta schon Sprinjalu, de Kabotier Tier quaiko. Genau, Promoziun de Sport. Il Sportists. Quasi doch kein Stücke Schule. In Stars, Millions und Millions. Partei in Sommer. Finish the sentence. I chose Sunderland because a big church. Maybe was left was then too. How you say? My first conversation with the manager was Amazing. the Sunderland fans are Amazing. Sunderland is well known for Great cup. With the Brechstange, how you say? You. Das da ist, also das ist birnenweich, das ist ja, birnenweich. Das heißt? Birnenweich. Birnenweich. Ah ja, als das. Ich kann quasi skis go. Birrenweich. Tu quai con denès de la Promoziun de Sport. Lo vengono auch nicht Sponsors wie dir, ne? Ja, ben. Certs han forse botton success, il de vos temps, schau che ils Sponsors in Vignintic, di interessants. Ah ja. Alfizi. Ich habe zwar schon ans che Ramon Zenhäuser era stato buons, ne? Queron il sons de Carlo Janca ni per ons pitart. Egal, als Grand Stars che van osculs de nese Sponsors sein, aber halt ils Odermatt, els Lara Gut, oder schau. Quels Stars se vengono un Promoziun de Sport zu rein. Kritik, wesen quei e Grigiuns. E la ricerca da del sport del Grigiun che il Kanton lai fa circa 25 ans an 29% dauen che fossi da spargnà del sport de prestaziun commercial. In sto aggiunta che 60% manegin che tutto è in ordine con quella promozione, aber schins compreia con celles categorie con la promozione dels giuvens ni del sport de donas, schalu crode la versione contro la promozione del sport de prestazione schon piuttosto nei. Das ist wahrscheinlich zum Teil auch damit begründet, dass man sagt, ja, es gibt irgendwie Topverdiener im Fußball oder im Tennis und so und die soll der Kanton ja nicht fördern mit Steuermitteln. Das macht er aber letztendlich auch nicht. Also das heißt, Carlo Janca der ist gefördert worden, bis er einmal die Medaille gemacht hat und dann ist gut. Ja. Genau, oder wir unterstützen der HCD im Profibetrieb zum Beispiel nicht. Aha. Lo promuove il Grigiun also Sport de prestazione se quelli vei. Ok.
Quei durminen Thierry Jeanneret, il manager della sezione sport, e io feci per la scuola popolare del sport del Grigiun, il Mister Sport del Kanton, asci da di. Ok, quei toch il costume del calcianum Sportacus, ne? Die anderen werden mich alle auslachen und sie werden kein neues Trampolin kriegen. Oh. Jemand hat ein Problem. Sigi, alles okay? Nichts wird je wieder okay sein. Sigi, was ist los? Sportacus de Lazy Town. Promoziun de Sport via u Jahre de Drones. Aber cal veva in schnurze schi extrem, se wir bupli. Ja, genau. Aber quei doch de quel stablis de mia chines, also chopsticks, ni codins, bestunets. No, egal. Niels Mr. Sport, Thierry Jeanneret, ha in mince cas la promoziun cantonala del sport, sotel. E quel monte promuove ton il sport popular, con, per esempio, tutti i clubs de balapaia, le ligas un po' più basse, scoe promuovere il sport de prestaziun con in campionati mondiali de biathlon a lunch, per esempio. Distinguer, se vem promoviu sport de prestaziun e sport popular, hai dentonuto schi sempre. Was ist denn Breite- und Spitzensport? Und so trennscharf ist das eben nicht. Natürlich, bei einer Biathlon-WM können ja nur Profis, Spitzensportler mitmachen. Wir zwei könnten es probieren, aber... Ja, genau. Die Chancen wären marginal. Aber natürlich hat dann so ein Event auch eine sehr starke Breitenwirkung, oder? Auf die Jugend, auf Eltern. Es hat zum Beispiel bei der Biathlon-WM parallel ein Schülerprojekt oder Schulprojekt gegeben, wo man die Sportart Biathlon versucht hat, auch den Schülerinnen und Schülern schmackhaft zu machen. Es ist die Vorbildfunktion, es ist aber auf der anderen Seite auch, dass Infrastrukturen bauen werden, die ja nachher auch wieder dem Breitensport zur Verfügung stehen. Also von dem her kann man nicht so trennscharf sagen, das ist Spitze und das ist Breite, weil letztendlich dient der Spitzensport auch im Breitensport und ohne Breitensport gäbe es keinen Spitzensport. El Grigiun mondiana schi circa 2 tiers dils danès de promoziun al sport popular et 1 tiers al sport de prestaziun, schazzeia Thierry Jeanneret. Schins demande d'enton in etage plinenzi, tier la confederaziun, schadati schi son cifras concretes. 93.656.398 francs mondian de la confederaziun el sport de prestaziun e 192.058.000 e 778 francs el sport popular. Pieco, in tiers per sport de prestaziun, 2 tiers pil sport popular. Tot en tot 288.712.000 e 171 francs. Also benut. E schon cifras fetch concretes, ha? Ils raps, agins rundau giù, agionoms in de monde. Das war aber extra und man Senza, der Juffezi Föderal per Sport. Ma tornainza el Grigiun, Jabain. Ja, aber quei doch proprio da quels bastonets chines. Wenn sie ein bisschen Budget alla grafica nicht hai. Spregnado per tot. Ich hab poi ein bisschen dir, ja. Aber come toi, bastonets chines schon droai, ni? Klar, Recycling entsteide droai eine Masse Energie per generare X im Modell de die in Schnutzala Sportacus. Jetzt per conto come, not mal, ni? Ja, aber lo il generello utensils de mia chines droai direct sotil nas. Aber ja pil Grigiun per Cifras.
Tot en tot, ein Jan Vergau izicai so 2 milions francs dil man public e la promoziun de sport el Grischun. Ni pi exakt, also propi exakt, also quei è la somma che va direct e la promoziun de sport, 2,5 milions francs. Bo part de quella somma van denton danès del sport de scola, ni schidat danès per baguets de sport che van l'usot promoziun del turism sco, certas halles de Latg, ni ascheia. Quella somma, quella se mette insieme oder dus differents posts. Dils 2 milions ein circa 1 milion che vengono dal budget normal del Kanton e 4,3 milions che vengono dalla lotteria. Qua nels gudoins che Swisslos reparten minchion sils Kantons. Minchion publicasch il Kanton je la jeste kurz projekt ganz vengono danès de Swisslos. Grosso modo va quel Grischun circa in tiers per la cultura, in tiers per la cira de monuments ed in tiers per il sport. Quella jeste, exacta. Lanciata di la cultura, klar. Il sport è l'uplino giù, ma meine gad in take... Stopp, c'è quello? Verein der freundlichen Muskfreunde Kur. C'è bitte. Qua vengono da essere in sbeide Tipani, schei. Verein der freundlichen Muskfreunde. Posiamo la pibiala. Muskfreunde. Aber chissà. Forse già schon. Addio. Qua deve essere non so venuto danès, del man public. Con insomma. 8 mille francs. Ja, buschliert. Per cielo, pil Calanda Spring Festival. Os capisci. Quando te viuce che veniva del Masche dan decidiu Calanda, bia Calanda. Calanda per 8 mille francs. Quello naturalmente è circa il contrario della promozione del sport. Letza anflizzava eba, mince mai la devosa part della gesta de Swisslos, exacta. Ils biars danès van per regla tier las associaziuns de sport, sco l'associazione de Balapai, ni quella de skis, sco in Svesa. Las associaziuns es in livello nazional, sco Swiss Ski e Swiss Olympic, sauden la part privata della promozione de sport in Svizzera. Elles survegnan danès publics de Kanton e Confederazione e reparten quels lu vinavon als clubs et las unions sportivas, eba tot insieme privat. Schulu je tot roses, ni tot an danès, tot schule, die Funktionen. Du il Huktoria striha danès, die Sporten stai, die Prestazions culturales inkommensurables, sco le show, ne? Doch wer. Also lu, fossen sie ja la finca, ne? Ne? Pli paucs daners per IEDS. 5 mille francs da main per promozione del sport de Giuventetgna. La Confederazione vuol scursanir le subvenzioni per Giuventetgna e sport IEDS per 20%. Il Kanton Grischun perdes con quai 5 mille francs per la promozione del sport minchon. Ja ben, il Consiglio federale ha il rom delle mesures de Spagna che nel momento ha de portare un po' in moda, non l'ha proponiu de striha un po' danès il sport. Et sarbo x teneu, ma ben tier Giuventetgna e sport. Man muss mir noch erklären, wie der eine oder der andere auf die Idee kommt. Notabene hocken die dann auch immer ein bisschen auf der Tribüne und finden es lustig, bei der Schweizer Nazi dabei zu sein. Wenn man dann im I&S Gelder kürzen kann, wo notabene eigentlich allen zukommt. Also das heisst vom Schiessclub bis zum Schwingerclub, bis zum Fußballclub, bis weiss nicht wo, eigentlich im Breitensport. Und dort will man einfach kürzen, aber hauptsächlich man hockt dann auch auf der Tribüne und zeigt sich, passt für mich nicht ganz zusammen. Quel doch Alex Frei, quel de bal, ne? Cioè? Oh, ja, hat doch eine Idee, der Ball. Das wo venir mit un bal. Skis. Ja, sind Sport, ne? Ja, sind 3 homens et 3 dones. Ja, si dat in accidenti skis, se si boles schwalbes, che sgolen, ne? Nu sgolen als helicopters.
Qu'il Consiglio federal vuol scursani danès tir Giuventetgna sport ni Atgnamain buda de pli danès scheia qu'ils medems danès tontonge per de pli personas aiber cagiunau in gron hallo ellas medias e la politica at ella societat. A quai ai Atgnamain è logic, ne? IEDS, ni IS, ni eba Giuventetgna sport, ai il gran programma de promoziun de sport della Confederaziun. I dat el depil 1972, ad el ha sco singol program forse giù, ad ha forse una dina, la pi grande influenza sul sport in Svizzera. Insomma, Migion vag in 10 milioni buobanai e juvenils che fan curs de skis, karate, volleyball, etc. Vegn scolau menadres e menaders e doi da debe cursus e turniers e tutto qua. 44,4 milioni ore de partecipantes e participantes ai dau il 2024. Jon vergau pa. Quai con quasi 97 mili menadres e menaders activs. E Migion vegn de pli, ne? Je proprio un gran success, ston se di, ne? Jein memma gran success. In Unfreda di jagen success, segi il programma. Memma biarse fons che volen fa parte del curs. Ils danès lezen denton limitai aber moment. Unfreda di jagen success. Also, quelle sco, ci sei sco Roger Federer, ni ca gudignau, ci sei 100 cups de Wimbledon ni ci visciala so insla. Ed elve so se met joinza to quels cups e ni ne scaffa. Ni, ad in PD, ni, vest l'America forse ga clamauda di per in glas, ni una designer caraffa, che si dir che gioia. Ci sei io che in casa Federer. Mi ci casa l'America vest mese Roger en cugina, a lei ves de coreadina, aviert la falida scaffa e tot ils cups de Wimbledon fossen dai giusinella del fosse schier davantaus. Unfreda di jagen success. Schon è ok, aber schon Giuventetgna sport ha dina de pli buomanaia che vegna fa sport, schlo è quei mo success. A nu ad alter. Ma Berna para quel moment è put interessà. I sei de sprignar in storie. Ci sei io comprar F30 Jones, ma c'è che pete insomma con la politica e la economia, Silmon. Cioè in Martì che scadoina sin 100 milioni liters Latg. Also, senza voler criticare me metafore giornalistiche, scol Martì de Sprignani e il Martì de Dazis. Aber in Martì sin 100 milioni kilos Latg. 100 milioni kilos, qua è circa 100 milioni liters, ne? 100 milioni liters Latg. Qua è con fos qua en bogneres. 151 mili e 151 come ok, quindi do sebo gat las massas. Essens bon in altres miliens forse. Per las cascades de Niagara van para per seconda 2,6 milioni liters aua dell'aua giù. Ok, also ils 100 milioni liters massen lo en 38,46 secondes. Ok, neanche una minuta per tutto quell'acqua. Ma fosse tutto geil da vedere, no? Os auto ciao che vos Spagnas con ia, das proprio. Lussa domandais de coc il hook manege che fosse de strihato quel. Insomma, fosse quello bo, also wes quel bude d'esser spema lo, ti la cascada, also spema da Latg, ne? Strempriu, schwes quel esser in mega cappuccino lo. Aber schilons per tjais vus ti la grafica naturalmente bo. Tjai? Ja. Ja, ai bo spema von bo. Atgnamain, ja genau. Atgnamain, la Confederaziun che vol da pipaugs danès pil program Giuventetgna sport, ni meglio dec buda de pli, malgrà che droits de pli, per quel che dina de pli a fons, dina de pli menaders e curs, etc. Eba, ne. Ils danès, che previ ter la Confederaziun pil program Giuventetgna sport,
quels ein eben fix. 115 milions minchon. Per ch'ils danès fix dongen per dina de pliers propone il Consiglio federale eben de pagar pipauk per singula partecipante di singol participant. Nu toconos dati per mincha partecipante in franc e 30 raps lura. Nief due quei da mopli in franc e 4 raps in minus de 20%. Tu nos bugade de Schibia, Denton. Die Leidtragenden sind die Kinder. Ein Trainingslager absagen, die Teilnahme am Turnier streichen oder die Eltern um höhere Beiträge bitten. Für die Kinder und Jugendliche im Kanton bedeutet das weniger Sport, weniger Gemeinschaft und weniger Chancen. Okay, also gerade China aus vegni buo vegni. Aber schils danès vegnan proprio bu la Confederazione lo stoni halt vegni de zeneu auto, ne? Domandare alle famiglie per fangs de pli per von se ves esser in a sligiazione. Ma ja, bo minche famiglia ha il tat ni la tata can vendiu in prau de nurses sco sulom de bagia. Sia sures do stat lau halt in a villa dil Berlusconi nie scheiße so. Schon die wenn's mit der Tier der quella, schon stas we tema che ti vegna so bositaus giù. Doch wer. Ma eben, si da bo danès de la Confederazione per Giuventetgna Sport, lusan a fons de famiglie pipaupres, forse boi els lagers e curs. O bien, audios forse in per de vuse patriciont. Ein Perafons, Pipauk fan Sport, schoi quel Bäumbusch hinaus, also per la società scotala. Also prima, schon vus patriciose schoi esses mit com member dil Verein freundlicher Muskfreunde Kur, e ludia vigio viva e possi la calanda sta steckelkuliert. A secondo, la causa è quella che la promoziun de sport porta sich a tot. Vol de vos, pils custs de sanadad. Quecau hai in studi schon un po' pivei del 2014 dalla Scola Alta per Scienzias Applicades de Zurich. Tenor quel e tenor informaziuns actuales dalla Scola Alta per Pedagogia Songai, detti in Svizzera minchon de quei de 2,2 miliardas francs custs de sanadad per quei che vigna se muentau, meme pauc. Cioè vegn maca pipauc scurs de Giuventetgna Sport, se muentau un pipauc, lufos la consequenza è logica ni un de pli costs. O bien, adios fosse schon puspein per de vuse patriciont. Pipauc Sport, des è meins accidents de sport, e jetzt che giunaslo è meins costs. Also lanciati negado sono so staus che vusse vai so entertonta calanda un patriciasci da daul, ma lustos jo halt qua constat. Dils accidents el temps liber capiten tenor la suve 34% per via dil sport. A jetzt bunut, ne? Tier costs totals dils accidents el temps liber de 3,3 miliardas francs e don fan 34% lu tutino in miliardas, ne? E bien. In miliardas, os bolas 2,2 miliardas costs per samotame, ma pau gaber, in cas dati de pli costs per via de accidents de sport, che per via dil scantschala, il scantschala. Se c'è accidents che quello, se scarpecciati al cuore tras las habitazions, ni tocs de scadiolas che cacciano nella coppeciao. Aber ja, kun fa sport dati de pli accidents, ne? Cas fes la promoziun de sport ja mein hat sich ne? Sostenemo pli sports nur kinsa bo propi se blessage co che sai til golf per exemple, ne? Tjai? El golf dati è conta accidents sin in million uras dades. Also quai schon uras dades golf, also kinsa golf. Ne? Ja, quai sco accidents in scarplas couches, nicht ja. Ja. Golf è aber in minche cas piuttosto alla fin della lista. Tutt'altro che hockey, ni balla poi, l'hanno chidato ebbe ils biars accidents per uras dades. Forse
schon quels de ball. Se vessen prenderen si tgei de quels de golf. Nein, ja, da hinten. So gut. Sehr schön. Und da soll auch il clip il qual che nus vein insomma fatg quell'entira show go. Schon geil, ha? Aber de coccalat ja mischa da balla paia golf. De cobo, che sai io, Segiaul e Tennis, Hockey e sanadad, ja genau, e de coccalat, de cobo mischa da gra tot, ha? Balapai e Facapons, River e medaglias Bob Ross, ni para acordada a fau com 4. Ja genau. Extreme ironing in sport che da proprio. Dopo il 1997 abbiamo fatto col 4 un po' di per tutto. E per Davis in Cup, la Roventa Trophy. Tja, extreme ironing. Alles die, jetzt war donna, aber in Schweizer Linie. Proprio Promoziun, also siamo in de Giuventetgna sport. Quecau è nominato la gesta attuale dels sports che vengono sostenuti Giuventetgna sport. Sonst quei edine vegnu pibiars, ne? Cioè per esempio karate vegnu vitir per il 1991, nin dils davos parcours il 2020. Din de pli sports in quale gesta. Mo quei se vesse mi daus. La causa è quella. De pli sports, also de pli sorts de sport monta e de pli participantes e participants, volle di de pli costs. Und in una misura per ridurre i costi se vesse più essere de buon prendere sì nuove sorti di sport. Ja, le chances per extreme ironing ein più pinches. Ne? Kanton soll in die Bresche springen. Nidwaldner Landräte fordern, dass der Kanton Nidwalden die ab 2026 angekündigten Kürzungen der Bundesbeiträge im Rahmen von Jugend und Sport I&S durch kantonale Mittel kompensiert. Ziel sei es, die bestehenden Sport- und Lagerangebote für Kinder und Jugendliche im bisherigen Umfang zu erhalten, insbesondere auch für jene aus finanziell schwächer gestellten Familien. Mera. Nidwalden geworden von. Also, siamo als politikers locals. Schon la Confederazione trace de Stui Spagnolo, se vesse ja bei ils Kanton sie, ne? Il Grigion fos en quei grauschizon en in posizione ordvart buna. Schins legio nominado ein bein il quin annual. Cecca des Atgnamain esser in eigen Sport, schins meres in quei caso, ne? Aber schins legio bein il quin annual, schalo ves ins ca un conto la fin, ecco. Amflins quei post go. Perché quei Bene, finanziazione speciale sport, quel effettivo del 2024, 11.831.320 francs. In post è quin da quasi 12 milioni. Cada fazit con sport, ne? Qua è, ad esempio, in riserva. In riserva, schiema nicht in Nausches Boccas, che il manager del Departement che ha la promozione del Sport Hotel, Jon Domenic Parolini, ha di schau fa, per, che sai io, sul troas forse negata in velo, ni per prolungare il fitness, aber jetzt naturalmente Boccas Nausches gedient, ne? Jon Domenic Parolini trova naturalmente Negin aber der Fitness. Atgnamain è il Mr. Sport Grigion, sco chef del Departement. Ja, vai.
Questo è mein esser legge, che il chef ni la chef del departamento sto portare in tal schnoz. Ci sai io, il 2027, Jon Domenic Parolini, sto Lucalani, ci sai io la collega del partito, Carmelia Meissen, so prendo forse il job. Mister... Qua fosse quel po' Mr. Mistress? Quai... io avevo ben detto lasciare ven come lei. Voi sapete ben non che l'aveva lasciato fare con quel tietlo. A che strisce? Ja, aber genau. Aber ja, vai per la reserva di quasi 12 milioni in reserva per la promozione del sport che il Kanton ha della Vart. Quella riserva viene spiegata ordils danès de Swisslos. Botot va direct alla promozione. In certo mette il Dipartimento Parolini della Vart. Il 2024 era qua per il sport 934.253 francs per quasi un milione. Mes della Vart. E in on. Ma schon quel milione tu già per compensare 2 anni di Giuventetgna e sport. Ne? Ad 12 milioni alla riserva tu già per 24 anni. Il che tu prendi proprio mi sa per cui oggi c'è della riserva, scusa vese con, ne? Per prendere se c'è della riserva tu hai denton è la veglia politica per sempre, ne? Ma ci sa forse che il Mr. Sport ves mostes de fare qua, ha? Sta bene il dress de Sportacus, ha? Scoscio fosse il vair Sportacus, no bene, il vair Sportacus. Ja, naturalmente Magnus Schieving, è l'inventato della serie Latg. Ella è giocato il Sportacus in tutta la serie, ed el sauda ose puspai tots dress vid Londra. Interessant, ed intorno sia storia. Schieving è islandese, con circa 20 anni, veve il mes pa con i colleghi il suo andont. In non minchia mai per l'autor in sport. Sette 3 anni vengono puspai insieme a quel che lui diventato un campione in suo sport a guadagnare. Magnus Schieving nel 1992 venne campione dell'Islanda in aerobic e più tardi lo è campione dell'Europa. A suo collega, campione dell'Islanda in snooker. Buon mal, eh? Ma ja, in se sets vai bene con la promozione del sport. Il regione è in una buona situazione finanziaria. Ma tutina che la Confederazione vuole stare schlaudenes di stobe bias. Il gran hallo dils de vos meins, ma so qua, ne? Aber decidide sein las mesures de Spagna, ja un bo. Scha danès de Giuventetgna sport venien so dil martì de Spagna, ven decidiu per la sessione de budget del Parlament federale il december. At scha scoi veso il moment, ne Svesi bene esser che il martì de Spagna scadena piuttosto sidels 100 milioni liters Latg, tochen chi da un dreccia spema da cappuccino, che è il programma de Giuventetgna e sport. Ja bene. Con cui essenza alla fin con il primo episodio della terza staffel della show. Grazie al Fetch per l'attenzione e tochen la prossima gada. Il Parolini lo deveni il 2027, quei 12 anni limite de Dufezi al Grigiun. Ja. Also normalmente sto nie sorprendere il Dipartimento d'Educazione, eccetera. Ja. Chi hanno messo alla testa dentro, also chi è la pole position? Il Hook. Vabbè. Lo stesso al causa del Dipartimento di Scuola, eccetera. Allein il meins en Rausel show. Aber, da co dat io so una grafica, audio il Verein der freundlichen Muskfreunde a Peterchant, l'emissione torre fin. Ja, quei cavoi, ed io
questo si dice nicht in, aber quel che è tomo teatro, schanschala camera va bupli, a quel che quella mia cugina. A letzte saß lo bostrihar man hook, also schätti wohl feil streichen sich ja forse las breits, con dispersion. Aber na, springen alle dispersion, buon als costs della show. La produzione di una show è del resto notifica, è quella del controverso. No, che ti è già minchia ton hook, l'emissione è non tutto male, malgrado jetzt. Ma è minchia ton il controverso. Allora, se vai chi dà la voce, che noms striha della gesta. Ja, man dice.